Unapoona maumivu yameongezeka kwenye maisha yako kwa sababu ya pito au jaribu ambalo umelipitia kwenye maisha yako, ujue muujiza wako umekaribia. Kwa sababu muujiza unapokaribia na maumivu yanaongezeka. Muujiza unapokaribia na vita inaongezeka. Muujiza unapokaribia na wanaokusema wanaongezeka, wanaokupinga wanaongezeka. Ukishaona namna hiyo, ujue umekaribia. Kama unafikiri Natania, nenda kamuulize mama mjamzito ambaye anakaribia miezi 9. Akiwa mwezi wa kwanza maumivu yapo, lakini sio sana, anaweza akachati, anaweza akakimbia, lakini akifika mwezi wa 9 maumivu yanaongezeka. Yule aliyekuwa na chati anaweza akasahau na kuchati. Yule aliyekuwa anaweza kumtext mume wake hani, anaweza akasahau hata kumtext. Kwa nini? Saa yake ya kuzaa jambo jipya imekaribia. Na maandiko yanasema mwanamke azaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake ya kuzaa imekaribia. Lakini akishajifungua mwana, huja furaha na kicheko kwenye maisha yake. Ukishaona maumivu, vita imeongezeka, upinzani umeongezeka, ujue umekaribia. Na mimi Mungu amenituma kukuambia, dada unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, haijalishi mahali unakopita, Mungu amenituma kukuambia muujiza wako uko karibu. Muujiza wako uko karibu. Muujiza wako uko karibu. Ile biashara iko karibu. Yule mtoto yuko karibu. Na wewe unakaribia kunyonyesha. Na wewe unakaribia kuvaa shela. Na wewe unakaribia kusafiri kimataifa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha kulia, muujiza wako umekaribia.